Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kahenyaw Trap Youth Council, Northwest Khasi Hills, Hennegasngi Hagaje Kren Bat Gilat Patai Kubor, Gila Ajung Mot Chaka Sorkar, Ban Pen Kalano Yaka Kerteng, Hakabaka Sorkar Kalarai Ban Ayakateka District Bathamai, Dake Eastern West Khasi Hills District, Kaban Saplino Hakaship Hotere Unai Wing Arhajar Arpawe. Nakalyang kaseng hi kandon ringkan bat priang buram. Henry wat lakata ka sorkar kadeban penkela ya ketika kerteng. Namar kakta ya ka buram ki pat ba nong shoksnong jong kamay rang civil subdivision baro kawe. Hakpor idon hakmi pat ikinul seng balang. Ngalidon bertalang. Nadu bang isang menihi usam arjar khanar. Te suki poski hakijingan inti kejongi. Ngidon iseng hakan hun juga choice bat ngidon langru hakerteng juga choice Northwest Khasi Hills District ngilaju Budin yikni Gimat District lingba bulokar mri bat kumju segburi jok sorka nadu arjar khatsau nagaliang kejongi ngim semlaklat ngiya kenmau gni kejing pergemau kejongi bariman yo bulokar mri jongi hagde berkejing dan kam cu pai ba jungi yang distrik te hagni singi pemerintah lingba gani division jok sorkar i pendap kejing kemen berkesi sungu yakni ki argot kilokar mali ki bula tresitom borba rekan kalang batngi ban ya budin yakni ki mat hadu bakrolong hagni singi pemerintah bat yakni distrik on supply hagi shipotrik pemerintah benai arjar aku tena kalian kejongi ke choice nasai si spotrik ni bidang sengop hai ke distrik banyak man menesat lang batki Henry na kalian jong ke choice kakwa bat ka ajimot sorka sengop ha ban penkela ya kerteng namar ba kakta ya keburom ke ijot jongi bahap pok civil subdivision marangi borok way namar ka Eastern West Khasi Hills District kami habi bat ka kerteng ka ba ngingisim nadu ka ba ngiyo ik jalam khalia ye kerteng jong district kami khalia laan hai compass direction tikumta lada ngimbu ya kerteng West hagni district ka bathma ngi skutu bagni ke distrik bengsiwa kan de ka Central Khasi Hills District batladang ibu ya kerteng West ngisnguthu ba kan de ka Northwest Khasi Hills District nagaliang jong kaseng nadu kipor ba kiba shwa bangila snguthu ba district tanwan hangta ki division ki jongi ngila ai momordom sarkar ba omde ban pendu ya kerteng Khasi Hills District namar bangi snguthu ba nagaliang jong HYC lengba jingilam ki jongi hi lengba kanong thil circle ngila jimot show lokar mali bat show government ban itu ya kerteng district da khasau pra district henrai haba jingya lenti ke jongi ngila jam syaki benta jong mau that resan bun ki khot bat bun ki rang ba snong bun ki siem nang tai ki jimot changi baktin khasau pra ka kentuk tai hima tade hangta ke lenti ke jongi ngia jimot biang sistem hau lokal mali hau arjar khat khanda ngile ajimot biang shaulo karam re balitu yaga district da Northwest Khasi Hills District henry kini boro ngisenia ak sorka baragno no kerteng ru ngipdiang lada kata kerteng kari ba persutan lang ikpat ba kibidon hak ta division henry lada kata kerteng pade kin sujar mati mata nagaliang kejongi ngin mla ban pediang bat ngi request ya sorkar kali ini arut kinomi khmat ki jongi kide ban chino ya kerteng syakiwei pat kerteng ke bangi sengu hunlang lada di ka Central Khasi Hills District do ngiong ke biang lada ka Northwest Khasi Hills District do ngiong ke biang namar ban naglia ke jongi ka Eastern West Khasi Hills District kam don hu kompas jong perthai tingi sengu lengo tena ikan mi tam hastit ke jongi kata ke Eastern West Khasi Hills District ngisngu lengo tenang kata-kata kane kerteng ngisngu thu
ba kalau kata kerteng ke baki lak sulit kelumar kan da pencong long lim ha kelenti ke badai kan ni nadu bangi ngala sedang ban ekran bangi ngala sedang ban ai jingmut show lokal mulia la jong namar nga ha po marang constituency ngala pha ki message da kanu kerteng henry da kaliang jong uang ba isenya ha kabinet kumno kan ra bat menta da kaliang jong kabinet karang gudin ban itu da kanu kerteng te henry sendat hagini isi giba hagini isi kepala adat na kaliang kijungi yosngo ba kerteng district ke Eastern West Khasi Hills district tengla paru ke message lokal ni henry sim lari praisu kini kerteng ke ba ni ajimut sarka bang lim ongru hau lembang message ngong ba sngo ba pen kala kani ke Eastern West Khasi Hills district kanlong ru kajing penera yak ta district ke jongi hangtai po marang division ni borok wei namar ba kibru hangtai gidi kibru pelasya kibru kala penmi PhD kala penmi kita start fair hari ngulung ngo hakni ke kerteng district pade ngiyo ada kerteng ke ba kembong no stand up stand out sit up direct nasional snong stone tegani ai berkhot kalong ke ba na kaliang ke jungi ngikwa ba lokal mali udi bersmutu rengkat lang babrol di bersuthu rengkat lang buat miki bro ngut kim di lera lari penbej ngani kerteng lu ni iba belum lah namar hadu mentang suthu ba kada tak di division ban pu mo rem om simla pat pentri kam di department gu fer ni pat sembayoru kita di development gu fer ling ba kani district hari dan datang ke kerteng ke bangin sebut mo rem lada miki bro ngut kidon kamon dang la ban penbej ngani kerteng but nge-request syakalian ke jongki bah bangi man pensyan bakilat patai kubur kimdai ban simingi kum kita gi nongwa dong le kiri bisni hari simingi kum keleng ngetai namar ban nadu wasdang hi pengirwai di district ngiya ringkat lang bat pi bat larengi ni klemwan madi kundu ipiru ngim sngo bangi le rendat na kata daw kaji tai lang yo kalong gebor hari hagni si momtar to ai bak ta kaji tai lang ho nyus thu bo bru don ni jing dula umdei bo biang lot namar ba i baki iki khasi ki jongi don ki berang duna ki cinglang jiktep ki ai kerteng mati mata hari ke khamtam kerteng briu nuksa don hathai long kendong ki ada toilet ki ai gui kerteng ki ba teng long langi sngap kas nu jaklia henry teng pat kani ka jing ai kerteng ngi ba kani district pat kani publik kamdi kata ka personal jengno kering bakta yu poj ba bro kuwei na kata idon kam ban ajing mut sarka bang di ban penbei yang ni peteng khang ba district ke jongi hantai kam kan like na kita kijing le rang ku fer